Muzičaru Vladi Georgijevu ukinuta je zabrana ulaska u Crnu Goru koju je prethodna vlast donela u novembru prošle godine na period od 10 godina. Rešenje o ukidanju zabrane Georgijevu potpisao je ministar policije Sergej Sekulović, prenele su Podgoričke vijesti, a piše Tanjug. Uprava policije saopštila je u avgustu prošle godine da je Georgijev vraćen u Bosnu i Hercegovinu sa graničnog prelaza Sitnica zbog zabrane ulaska u Crnu Goru. U obrazloženju te odluke bilo je navedeno da to zahtevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbednosti ili javnog zdravlja. Zabrana ulaska u Crnu Goru ukinuta je i srpskom akademiku i književniku Matiji Bećkoviću. Ovu informaciju potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore.